Hey guys, ngeba kumnandi ke kule internet yazi until kufike zazimenqa ze-prefect sithanda uhambe zizenza perfect ezangiwabulayiza abantu ongakwazi no-argywisha nazo because kaloku zine-reasoning capacity ye-6-year-old noba ungathini uzave sikhathi okusalayo akhoko wenu ke apha asungabi na-opinions uyazi kumane ubanjwa zii-chest pains ke wenakhe mxhiphini-ke ngathi uphilisha ii-onions awundincanywa kodwa uyanifollowisha. Where's the logic apha? But ke asikho lapho namhlanje man guys. Nangoku mina ngikabona ifokole rongo ngokukhupha isimenxe somuntu kwi-fucking car yakho. Uyimedi uyi-out. Nisho ke ngoku nibone la nto kuthiwa yi-man handling. Wesebe nice la mjita pa. Yacaca ngalama soft yasema-suburbs. Hayi jani ngeyithe futhi once saphuma sibaleke esasimenxe kula fucking car. Wake wathi omnye kumama ngomnyaka. Bhuti ngicela umise le moto ndehlike. Utsho kubani? Oh fucking jani. Lali date break nambetha phansi. Zange nibe nayo nowari one futhi ndaqhubekeka nobomi bami. Phofu ke beniza understand njani indaba ye fucking car umuntu engenayo ne fucking driver's license.